umukobwa yakunze umuhungu mana we agakobwa kahindutse nubwa n'imiti yagiye kuyijugunya byose arumva nta miti azongera gukenera umuti yarakeneye koko n'urukundo umukobwa yisavayo biramurenze ubwa mbere aryamanye n'umuhungu ntagira ikibazo kibamo umuhungu mukunze umuhungu bahita amugurira na kamera umuhungu mbega umubonamo icyiza watajyaga yibonamo Kature dore wa muganga we ahari yakinjiye muganga ahita afata imbunda ntunyegere ndakuzi waba ugiye kunyica kuzindutse numvaga nshaka kuza kukureba uri umunyabwenge ako gahanga kawe gafite ubwenge wongeye uhura n'abahungu cyane ntabwo namuvunnye amaguru ntabwo namukubise kura n'uriya muhungu byari biri romantike ari byiza urumva kuri kugenda ukira umushinyi uri kugenda urukundo menya ruvura byinshi igitekerezo wazanye ni cyiza ibaze ko na kaka veste nambara kangubita amashanyarazi ninagakuyemo ntabwo nzongera ugakenera nyamara abona ari by'akanya gato amaboko ye isura ye burya humura noneho n'igitsina cye nagize gutya mbona Yesu Kristo umukobwa amagambo avuze sinayasobanura uyu mukobwa ntago yiyubashye we usika ibintu by'uriya muhungu byose ari sawa hari ibintu abavuze nyine ntasobanura nk'umuntu w'inyangamugayo aka gakobwa nta ndangagaciro cyabagira abasobanuzi ngo mujye museka nk'ibintu abavuze je nahindutse rwose uriya muhungu rwose niwe wanjye ndagira ngo duserebure njye nawe kuba nakize nahuye n'umuhungu akankontorora akanshyira ku murongo uri kumbera inshuti mbi ntabwo ndi umuhinzi inshuti yawe ndi muganga wawe byibuke No, look, sit down, please. Shara hasi tumanze tubiganireho. Yes, you do, because you're manic and wewe menye ko ufite ikibazo mu mutwe bamangayikishwe nawe kandi bagomba kwita oya ndagiye ngemeze neza umukobwa afite ibyishimo urukundo rwa mutwe nk'umusazi ku buryo nta mwanya w'imijinya afite umukobwa disi yavuye yishimye ubuzima butangiye guhinduka kubera urukundo nyamara abona namwe ibibazo mufite byose ari ukubera nta rukundo ruzima mufite umukobwa yiboneye umuhungu mukunda yamuguriye na kamera umukobwa atangiye gukora ibyo akunda atangiye kugenda afotora amafoto meza Katururi umukobwa yigize Scott Katururi yeah ninjoro ngagomba kujya gusura uriya muhungu akamutekera ninjoro harageze yiteguye kare umuhungu ataranamuhamagara ibaze umuhungu mufitanye gahunda saa 2 saa 12 umukobwa yari yamaze koga no kwambara adakerereza agahungu k'akabogari bahuye yakunze ni nk'umukobwa wahuye na Rocky ikibazo mba mbakwepera kure nimba ari n'umukobwa nabwiye ngo ndamukunda narakubeshyaga sumuntu mumubona ndiseriye we mu rukundo reka kuri station ya polisi y'umukobwa baramuhamagaye muri iryo joro mubizi gute ko bamwishe mama we twamusanze muri puberi bamurashe mutwe kabiri uyu mukobwa kuri polisi baramuhamagaye baramubwira ngo wa muhungu bari kujya guhura yapfuye Tonight was going to be our third day. iri joro bwari bugiye kuba bwa gatatu murana ngo dusangire yari no kuntekera iri joro yapfuye wa muhungu nyagasani yari kuntekera Simon se oya Harbert You know any of his friends, family, or coworkers? hari inshuti zo musorozi cyangwa abantu bakorana He's an accountant. icyo cyari accountant Was an accountant. yari accountant But he only had one kandi yari yarambwiye ko agira umukiriya umwe guy named Barry. ku mukiriya witwa Barry Let's not give the lady false hope. Statistically, turaza kubikurikirana reka ratari turege kubeshya ntacyo turi bukurikiranemo We're going to do our best. turakora uko dushoboye honesty. Some people prefer. reka tumubwize ukuri umuntu wishira muhungu we ntago tumuzi ntabwo dushobora kuza kumumenya Can I talk to his family? mwareka nkavuga na famiye Find anyone yet? nta famiye And tuzi if I see him? none se murahereye mumenye uwo mwishe wa muhungu ejo bahuye disi agakobwa kari katangiye gukunda yapfuye undebera ukuntu ibibazo bibaho kigaba kumukoraho ahita akivurana igipolisi mbunda sasa ahita yica abapolisi kumbe nuko yari ari gutekereza agiye kubica yahise atangira yikubisa amashanyarazi yari agiye kubica Sounds like your guy was involved in some pretty sketchy business. Dodged a bullet or two. Listen, just give us a call. nugira icyo umenya uzaduhamagare kuri iyi nimero ni kuri polisi umukobwa afite inyatsi umuhungu bari bahuye rutangiye kumuhindura kumva ari mu rukundo ko bamusanze ahantu muri puberi yarashwe amasasa 2 She's grieving. I'm just trying to comfort her. uriya mukobwa yari afite agenda ndi kugerageza kumuhumuriza I don't think so.
urebe That's why you like her. cyangwa wamukunze With a little rage bottled up inside. abakobwa bababaye kuriya urabakunda Until it blows up in your stupid ass face. uri ikigoryi mwana I'm a big, strong policeman. warangiza ngo uri umupolisi ngo ukomeye Embrace you and comfort your grieving vagina. wa ugashaka kujya kuryamana n'umukobwa ngo abariho umuhumuririza ariko bavuze bano banyamasha barakwereka umugabo yapfuye nibwo yaragihura umukobwa atangiye kumukunda avuga ati ubuzima bwanjye bugiye guhinduka byibura nanjye mba umuntu usanzwe nk'abandi yaje irusororo gushyingura umusore witwaga Justin niwe muntu bari bahuye mu buzima bw'igihe yabereyeho yumva yamukunze yaje anabitekerezaho Justin yapfuye dore umujinya yababaye nk'umuntu upfakaye aramwibuka umusore ukuntu yamukuyemo bya bintu by'amashanyarazi amubwira ati ibintu ntago birenze ariko mwibuka umunsi bararanye byose ari kuryama akabirota umukobwa yabuze ibitotsi yababaye kandi koko nibyo byibura umusore yaratangiye kumuhindura umukobwa yaramaze kujya mu rukundo muri iryo joro yahise abyuka yabuze ibitotsi n'umujinya mwinshi si usanzwe agira umujinya uzi urebe filime sheri yapfuye za kuri wa muganga rebe aramuniga uwari wapfuye yapfuye kandi akantu k'amashanyarazi reka ngo utere imiti wa mukobwa yiguturisha yitwa Rindi muganga azana imiti muganga urebe ni DJ Felix ujumbana imiti rebe umukobwa akibuka umugabo amubwira ati njye ariko ntabwo ngutinya umukobwa n'ubwa mbere yarahuye n'umuntu umeze nk'aho ahuye n'ibyifuzo bye umuntu yiyumvamo atabasha kurakarira ngo ahemukire ni gake byari bibaye mu buzima bwe n'ubwa mbere ahubwo none umuntu yapfuye ndakira nkurikire filime Rindi ubwo agikanguka bari bamuteye imiti do kikubita amashanyarazi I want to crush your skull with my bare hands. ndikumva agahanga kawe ni akamena wumve Sorry about Justin. umbabarire ku byabaye kuri Justin wapfuye They acted like it was no big deal. Who? The police. umupolisi wari wariye And focus on yourself. barawibitaho It's obvious they thought his boss had something to do with it. abapolisi bavugaga turiya muhungu uri imbere yaragiye agiye guhura na boss we niwe ushobora kuba bifitemo uruhare I am sure they'll figure it out. baraza kumenya ikijya mbere abapolisi No, I need to find out. oya ahubwo ngenda aza kumenya icyabaye kuri Justin ni igiki umukobwa arashaka kukifatiramo amenye n'iki cyabaye kuri sheri we I'm gonna find the fuckers who did this. ndaza kumenya ninde wishyuriye mugabo You are never, ever going to get better. ntabwo uri buze koroherwa ariko Fuck. You're going to kill somebody. Yeah, you're fucking right. ushobora kuza kwica umuntu ninshake mwice Look, some people cry, some people drink, some people write shit poetry. I hurt people. abantu iyo barakaye bandika imivugo bakumva indirimbo bakagira ibintu bajyamo bahugiramo ariko njyewe ndakaye nica abantu umukobwa ararakaye bimeze bite arakaye nywa shoti muri filime umukobwa ararakaye ibintu abigize international ndashaka kumenya ninde wanyiciye umugabo umuhungu bari barahuye rimwe kabiri ahisamo umugabo we ndashaka kumenya ninde wanyiciye sheri urebe filime Hi, Detective Vickers. Detective Vickers I need to talk to you. nkeneye kuvugana nawe More information, but I'm scared. hari amakuru namenye ya rwa rupfu rwa Justin kandi mfite ubwoba mwasi wanjye We'll be right there. niho uri turaje dore ngo baragiye umukobwa arabahamagaye wari amakuru yamenye ibyerekeranye na rwa rupfu rwa wa musheri we abapolisi bagisohoka muri ofisi yahise yinjira kumbe yagira ngo bahaguruke muri ofisi yinjiremo ahita aza hano hari amadosiye bari abapolisi bahasize iyo filime hano ahita akuraho ikarita y'umupolisi ukora hano umukobwa yinjira abapolisi bakorera ahita yinjiramo indani urebe filime urebe aza hano kumbe disi yagezeho bubika ibimenyetso iyi ni ishati uriya mugabo yari yambaye irimo impumuro ye parufe ye za parufe nitera zihenze arazihumuriza sha kuri bano harimo telefone ya sheri we iyo telefone ya sheri we wapfuye arabanza arayitwara yibye ibimenyetso bya RIB biri buze gukoresha umukobwa yibye ibimenyetso bya RIB ndagira ngo ukurikire filime kira ni ikindi cyaha yibye ibimenyetso polisi yari guhera ikora iperereza arashaka kurishyira mu biganza bye aba ari byikurikiranira katururi urebe aza hano
yaje hano reba filime menyeri mu rugo rwa sheri we wapfuye uwo yitaye nakuye nta nubwo ari mwita sheri ni umugabo we wagira ngo arimaze nk'imyaka 20 babana kubera urukundo yari yamukunze ni umuntu waje mu buzima bwahindura ubuzima bwe mu masaha make burarega ubuzima bw'umuntu kubuhindura ntabwo bisaba umuntu kura muri firigo abonamo n'ifi disi ifi umugabo yari yateguye kumugaburira wibuke yari amwe ngo n'injoro ndagutekera gafi ifi n'ifiriti ku gihe katurure Hello? Hello? Hi, Lindy. Bite Lindy? Vickers. We're detective Vikers. Lindy? Detective, Detective? you're angry, right? Warakaye sije? Feeling evidence. Kuki wibye ibimenyetso? I want to find out what happened. Kuko nshaka kumenya icyabaye. Ako ni akazi kanjye. Huh? How's that going for you? Ibyo rero bigufasha iki? Tonight, What? my partner wants to bring you Twamenya uri umwunganizi wanjye aje gufata. And robbery and probably a whole bunch Turagushinja icyaha cyo kwinjira kuri polisi ukiba ibimenyetso. Ni icyaha gikomeye cyane. come in on your own and clear up this misunderstanding. without all the, jail. She's on her way up now. Balls, where are you? Parked Uri he? She's not gonna shoot. Umwunganizi wanjye araza kukurasa tarajya kure. Fire! Hey! against you, Mike. So here's what's gonna happen. You're gonna put your arms over your head. I'm gonna cuff you. Amaboko ku mutwe cyangwa nkurase. And I'm gonna book you. What if I have other plans? Mfite ibipanga. Shoot you. Ndakurasa. Then waste a bunch of time writing up a report instead of hunting down your boyfriend's killer. Wasn't actually my boyfriend yet. Uriya ntabwo yarabashe yari akabaye sheri wanjye. Urebe baramufashe. Dating in the city. Bamusanze mu rugo rwa muhungu wapfuye. Finally find a good man and boom. Two bullets. Ahubwo wa mukobwa niwe dutangiye no gukeka ko ushobora kuba wishira mugabo nimba mwamenyanye n'umuhungu washira iminsi 2 akahita apfa. Fucking kidding me. Give me the phone. Mirizo telefone. Mirizo. Rebe. Arayimusunikira. N'umupolisi baragafashe k'ibyo bimenyetso. Please don't tell me you just called this murder Utambwira ko wavuga n'umukobwa dukeka ubwicanye hasi. Rebe. Rebe. Having a bad day. Babarira uyu munsi wa mbere mubi. Ntago ari cyo wamwishe kari kurenga. Gaco gasotse mu rugo rwa muhungu bakundanaga. Ko bakundanye ijoro rimwe. Re filime. Kazano gafite urufunguzo ni ku ntaki y'uriya mugabo bakundanaga. Kinjira mu modoka ye. Rwa muhungu bakundanaga. Out there is never okay. Modoka yasize. Za modoka nziza kuyatsa biramucanga. Do. Kwagakura amashyiramo. Remembering how to drive stick. Do. Kwabwa yatsa imodoka. Bimeze biti. Wa kigori kiwe. Urebe. Shit, I knew that sound. Icyo jwi ni ryiki. Clearance 600 LT Spider. Iyo ni McLaren Tima 600 Spider. Ubwoko bw'iriya modoka. Urebe. Iriya modoka irihuta cyane. Still on the phone with that kooky cunt. Gutuhamagara umukobwa nk'uriya uzi ko turi kumukeka. Urebe. Bakiri aho modoka icaho. Hey. Urebe filime. Barakurikira. Bimeze biti. Umukobwa iperereza rishyize mu biganza bye. Arashaka kumenya bimeze biti. Concentrate, you keep bickering. Do. Bari kuri telefone kandi bari no kuvugana umukobwa katanu. Shaka kumenya ninde wamwiciye sheri we. Umugabo yari amaze kurana wakabindo. Utarajya kure. Babe. Parikan. Ski. Yo. I'm starting to get the hair, the stick shit. Baby. Yo. Kobwa, singa imodoka ni zimwe nziza wowe. Polisi barasiga. Stay on the phone. I'm trying to help you. Mukoguma kuri telefone twigereza gufasha. I would have to concentrate now, so it's been really nice catching up. Ahubwo byari byiza guhura namwe reka mbakupe muri gutuma nikosantara. You're on your own. Nungupa uraza kuri ku giti cyawe wenyine ntabwo ndi bugufasha. Rebe, kobwa arakomeza yitwa Lindy. Sike, polisi barakurikira. Yo. Bari kuri telefone, bose bari kuvugira, umwe ari kuvugira kuri P37, umugabo ari kuvugira uyu mupolisi kuri S17. Yose na amatelefone meza agezweho muri Kigali ndetse ya Itel. For yourself. Yo. Rebe, umujyi. Yo. Hey. Kobwa afite za modoka nziza n'imodoka yasizwe na sheri we. Twamwita sheri we. Twabonye ko nta minsi 2 bari bahuye. Ni inshuro 2. Yo. Aramukurikira. Ibi filime. Arashaka kumenya ninde wanyiciye sheri. Siko kagira umujinya. Buryo kakuzemo. Katururi. Hey.
Rebe. Don't bitch on me now, big boy. No. Acha Sansenik umupolisi bakurikiye umugezi wa nabi. Uyu mukobwa polisi aciye Sansenik. Mukobwa yanga kuva mu nzira tugongane. Rebe. Polisi bimucanza ava mu nzira. Ari Sansenik. Manuka. Polisi babiri barasigara. We n'umusazi. Shaka kumenya ninde wamwiciye umugabo. Musore bamuzi izina rimwitwa Justin. Ayandi makuru amufiteho. Ikindi azi ngo yarafite umugabo ngo boss we ngumwe ngo yitwa Barry. Turi modoka y'umusore nzi bafungura bajyana hejuru. Karamu zatumbona mu minsi iri imbere nimukomeza kuma amafaranga ikibazo muringo namo yatanga kini. A lightsaber. Yesa zakunino. Telefone hano yizanye ni hehe? Yeah. Ni muri new species. Kwa Kiza ari ku iposta. Yesa zana ya telefone. Rebe. Kugera kumbe muri new species Kiza bari kwikinira ama video game na gengeye. Who's in charge around here? Ninde uyoboye hano? I'm the man. Ninjye Kiza manager. If you're the manager then. Nimba rero Kiza rero. Person I want to talk to. I need someone who actually knows what they're doing. Nyene umuntu uzi byakora. You've got in this. Umuntu w'umuhanga mu byo guhakinga kinjira muri telefone aba yagurisha akamenya nibici birimo. Uwo bamwita Andy ninde? Kiza yesa murangira witwa Andy. Ni muri new species. Usanga udukoresho tw'ubwenge. Tura twose muba mukeneye. Urebe kumbe dore Andy. Okay, so what? Nakana yakobwa. Murder something? Wibagiye password se oya. It's more the man I loved was murdered and I No mugabo nakundaga wapfuye. now I've got to track down the bag. Nibye telefone ya polisi ndayizana ngo nkurikirane menye wamwishe nanjye mwice. Cool. Urabizi ibyo bintu biri cool. Nakana gakobwa kari hano. Kahita kinjira muri telefone. Rebe. And we're in. Telefone twagizemo indani. Obviously. Wakana uragahanga biragaragara ariko. History. This must be a burner. Your boyfriend a drug dealer or something? None se shiriwe ko yakoreshaga telefone za banane za telefone bagira ngo polisi dakurura. Yacuruza ibiyobyabwenge. Simbizi. Right. Rebe. I don't. Did your mouth just fart, Doug? Uyatuka Kiza. Igitutsi ntasobanura nakana kagakobwa. The last 7 calls came from an abandoned building downtown. Nimero 7 zamuhamagaye zose zamuhamagaye zavaga mu nyubako imwe. Not sure. Iyo nyubako yitwa ngo iki? Rebe, mwana rakurano. Barry Kasparsky. Wamuhamagaye yitwa Barry Kasparsky. Kandi batubwiye ko ari we boss uriya mugabo. Uyu mugabo ngahigwa na polisi. Witwa Barry. That's the guy. Uyu niwe muntu uheruka guhamagara sheri wawe. Ndakwishyura ngahe? Me, you can't afford me. Muko ntago wabona amafaranga unyishyuye. Akana gato kagahaka. Amusigira ku ntacyo ya modoka. Nimba atabona yamwishyuye. Amusigiye ya modoka. Ahita avuye bamenye inyubako ituyemo umugabo witwa ngo Barry Kasparsky. Niwe bagiye kureba. Rebe, ngo Barry Kasparsky ngo niwe wari boss uriya mugabo. Niwe uheruka no guhamagara sheri w'uyu mukobwa. Asaza kumureba. Ho yaje kumureba hari aba bounce. Ubu ni yantare. Baba bounce usanga nyine ntari biryabo. Yo baharinda. Rebe. Nakurino. Gerano hari intambara. Rebe. Hey. Tori intambara kumbe hano hanashe kurebera. Abi mirwana akobwa kavayo. Iyi film. Hano abantu bari babashese bari mu mirwano. Ya mikino bitemewe na leta ibera ahantu utamenya. Bari mu mirwano. Kandi umukobwa aje gushaka kwitwa Barry igisaza. Basore. Ibyo muri kurwanira byose ni mwabiganiraho na amafaranga. You know, like bets? Twe tuba twashese. Is it too late to put dollar on the other one just because Hari ikibazo se ngusheteye. you left when you hook? What's going on? Niba ikibi mbere. Are you Barry? Niba bita Barry. So, just you seem like. Ndabona asa nkaho ari we Barry. So, What do you want? Urashaka iki? well, I wanted to pick your brains about the phone calls you have with the accountant that works for you. Ndashaka kubaza nimba ari umu accountant uzimuherutse kwica. Cop. Uri umupolisi? Uri FBI? Ndasheri we. Say girlfriend. Ngende sheri we. I'm on 2 dates. Twasohokanye nka kabiri. Before I was crossing fingers. Mbona ko ari umuntu tugiye guhuza. But you know you did. Probably. Well, amazing. I mean, that saves me a massive headache, Barry. Nabara Barry. Mukira. I didn't say I'd tell you. Ntabwo nakubwiye ko ndibukubwira abo muntu nimba muzi. Face stomping, bone breaking. Uraza gutuma nkwica nutambwira uwo mu accountant nimba mwaramwishe. I tell you what. Mubwire. How about I beat 3 of your best guys? Ninkubita abasore bawe batatu. Name. Urambwira izina ry'uwishe uwo mu accountant sheri wanjye. Yita kuri uyu bagabo batatu. Uyu mukobwa bakubite. Namara kubakubita.
ngo baraza kumubwira ngo wishe nde sheri we ngiye nkunda abagabo bashaka guhangana nanjye. Okay, so what are the like rules? Amategeko ni ayahe? Nta mategeko hano tugira mu rwane nkaho nta tegeko rihari. Rebe sawa biti rimwe hasi gikobwa aramucira. Rebe rimwe uramenye iki gikobwa ni igisazi ntabwo bakigira. Rebe filime nambara jya ku bagabo kuramenye uyu mukobwa ni umusazi yaratojwe yagiye no mu gisirikare ni umusazi ugeri hasi uwo ni Madiba abasazi Madiba na Kada. Rebe fata umukobwa hano. Rebe jewe amukura amayera yari ku moko kigabo jewe tu hasi mutwe Madiba ibyo bamukoreye. Imirwano irarangiye umukobwa yishe abantu batatu. Abandi mwese muri hano musohoke. Rebe umukobwa arashaka kumenya ninde wamwiciye sheri. Bidatinze bahise bavayo. Reba filime zakura ino batangira kunywa ku rwunge. A1 nari nkeneye urwunge banteye icyaka. Okay, you were going to tell me who killed Justin. Kira ninde wishe Justin. Umve Those men back there, bari abagabo bari hera twasize they work for me. barankorera They respect me. baranyubaha They pay tribute bakampa n'icyubahiro kirenze because they know that I am a man of my impamvu bankorera bakanyubaha nuko bazi ko ndinda ijambo ryanjye. this, like this. Ariko ngiye kukubwira ibanga ntuzarivuge. Because the truth is, Ukuri ni all that I have is because of one thing and one thing only. ikintu ngenderaho ni kimwe. That I have never been a man. Ntago ndi umugabo uvuga ijambo ngo ndisohoze mba mbabeshya. So, Umbaho rero nawe nakubeshye ko nzuwishe sheri wawe ariko ntawe nzi. Ndagiye umukobwa mutunga imbunda. What is it about gross old men? Ariko ibisaza gute musuzugura abakobwa bakiri bato. Reba saza cyanze kumubwira aragikurura arakubita. Interesting ball colour. Bega intoryi ziri hano. What are we calling that? Ox blood? Tuzite gute ox blood? just like a woman, straight for the nuts. Kuki abagore ariko mukunda intoryi? Although evolution hasn't really been kind to you guys, putting me on. Nabizi ndagukubita amashanyarazi ku ntoryi urambwira. Come by a flick. Intoryi na amavi hari hasi nyine iki niki. I don't know. Ntabwo nzi uwamwishe. Kubita amashanyarazi hano. Gareth Pfizer. He's my boss. Diego niwe boss You wanjye. kill his accountant. Kuki accountant wanjye. He was giving the books. Hari wabona hari ibitabo. And the government Yaratangiye kwinjiramo bye. go after Pfizer. Akaba yabijyana na none kumuteza leta kubera umugabo kuri biteme n'amategeko kweri accountant we. Exactly that stupid. Kubita amashanyarazi. Rebe. Gusa menya undi muntu wishe sheri we witwa Gareth Pfizer. Ubwo niwe agiye kujya kureba. Tuvuye ariya. Uyari mu bitaro hano. Background check came in. Bano bibuke bakoze impanuka. She's got a history of violence. Wa mukobwa namukoze iperereza. That's meant Yagiye akubita abantu akabatoteza. history too. Classified type shit. Akazi yagiye akora ntabwo kanditswe mu madosiye ye. Shit. Gusa ngo afite ikibazo cy'umujinya. Still don't think she's the type to blow her boyfriend's head off. Uyu mukobwa bivuze ngo ni bantu usanga barisha abasheri babo. She got a short fuse, doesn't make her a murderer. Uriya mukobwa kuba arakazwa n'ubusa ntabwo bimukira umwicanyi ariko. Times common sense trumps protocol. Hari igihe umuntu aba afite umujinya mwinshi ariko nawe afite amahame agendera atapfa kwica umuntu. Hey, what am I supposed to eat? Ariko uyu munsi nari kurya iki? See what I can swipe from the gunshot victim next door. Always taking such good care of me. Thank you, partner. Urakoze buri gihe unyitaho umwunganizi n'umukobwa. Yakomeje kwiga ku mukobwa. Areba ibye ni ibiki. Oh, allergic to latex. Kumba kiri hano hari umwinjiranye. Wow. Umukobwa yinjiye hano. Urebe kamusanze kwa muganga n'umupolisi. Bother. I'll run away and you'll get yourself all... Mu kanya ndaba ngiye kubaza utubazo duke. Here, I did get a bouquet, but I gave it to this woman in the Nari elevator. nakuzana indabyo nyinshi ariko hari uwo twari muri lift muri esanseri. Something horrible. Couldn't stop crying. It was really... Mbonye ari kurira cyane ndazimuha ngo usigarize ururabo rumwe. Wanted to say thank you for warning me. I wasn't warning you. I was giving you a Kandi nishobora gushimira ko wamburiye uriya mugore ngaje kumfata. No, I found out who killed Justin. Namenye wishe Justin. Who? Ninde? Gareth Pfizer. Yitwa Gareth Pfizer. Ufite You got any proof? ikimenyetso? Obviously not the sort of person who gives... Oya nta kimenyetso mfite.
What do you know about uwo mugabo muzi iki gapolisi Billionaire recluse. uwo mugabo afite za miliyari ze n'umukire Pies. akora ibikorwa byinshi nta muntu ukimukoraho touch him? ngenda aza kumukoraho cyane And a lot, and not in a way he's going to enjoy. kandi uburyo ndi umukuru ntabwo ari buze kubyishima Find him. ndamukura he Why are you doing this? kuki uri gukora ibi Is Justin really worth you risking your life? ese uwo mugabo Justin birakwiye ko watanga ubuzima bwawe kubera we Know him. I didn't know half this shit he was caught up uwo in. mugabo ntabwo muzi Justin wapfuye sheri wanjye ariko nanone nabonye atari umuntu mubi Nobody does. Well, no, but most people make me want to run away screaming or snap their fingers off. He was... hari abantu bagumye bashaka gutuma abandi bantu bata umutwe abo bantu nkwiye kubahana sasa umukobwa arashaka kumenya baramubwiye ati umugabo uri guhiga wishesheri wawe ngo witwa Gareth Pfizer ni umugabo ufite za miliyari ze nta muntu ucyumukoraho ibikorwa byose yakora ari abantu bitwa ngo ni indakoreka Now we're downtown. abari muri Imperial Tower uwo mugabo ngatuye mu nzu bakubita ngo ni Imperial Tower You're not in a great position to stop me, are you? ariko ntabwo ari byose icyo ntabwo ari kuhamagara yakiva inyuma mukubitira ikintu cy'inkokora umukobwa agacisheni amenya ahantu umugabo ari ari muri Imperial Tower bimeze bite umukobwa acisheni dore ngo to mu bitaro rebe mu bitaro yakurikiwe bimeze bite aravuze ati umuntu wishesheri wanjye twarembaza umuntu mubi wamwisha akwiye kubiryozwa kuriya mugabo ntabwo yari umwana mubi bimeze bite katorore rebe filime rebe hey. Hey. Kobwa afunga hano acisheni bimeze bite badanangiye kugera hano rebe mu bitaro we ni umusazi yifitiye ikibazo yakuranye arabanza afunga hano aho yisanze muri materinite hamwe bashyira uduhinja twavutse duto tw'iminsi hajya so bita muri materinite niho yisanze aho ugasanga akana gakuza ari akaninja kumbe kakivuka kahuye n'isadunda nk'iri gusa umwana wakuze ari isadunda kubera yahuye n'isadunda nk'iri rikamukoraho batangira kurira ziba uyu mugore agira amahane ku buryo akana gashobora no kurira akagakubita inki ziba umve ziba warwavumba we nyumvira umukobwa uri hano niko avuze ntabwo ndi kumuhimbira kagira umujinya kandi uyu mwana umwe arize bakoranaho bose baririra icyarimwe bakoranaho wagira ngo bararepese minja zose itangira kurira wagira umukobwa atangiye kurakara yikubita amashanyarazi ngo buno buhinja atabutera inkonji yikubise amashanyarazi kuko arakaye yabutera inki ibi byana bitaziba kazano ruva aho uri ruva aho uri ntuhumeke ikindi sindi bugisobanure ntunahumekere hasi ndakurasa Put the gun down. shyira imbunda hasi Because I want you to be ready. Ready for what? This. urebe hey ntutinyuke I trust you. anaga gahinja urebe kugira ngo batamurasa yakanagiye umupolisi kumutunga imbunda arabirika agasani aryamisha akana umukobwa cisheni ubu yarakurikira umukobwa ni umusazi urebe hakunino dore inyubako ajeho bayita Imperial Tower ngo niho uwo mugabo atuye uwo mugabo ngo nta muntu umukoraho hari abantu bitwa indakoreka biba byaraciyemo dore umuntu wahura nawe wa mbere winjiye muri iyo nyubako ni filime Can I help you? nagufasha Pfizer. Gareth Pfizer There's no one here by that night. Okay. nta gahunda ariko mwari mufitanye Not less painful for you if you just point. nutareka ngo mure nawe uraza guhura n'uburibwe bwinshi Can I be of assistance? uwo mukobwa twamufasha ra Delacroix, this... Mr. Delacroix uyu mugore
is asking for a Mr. Faisal. ari kubaza ngo Mr. Faisal. She threatened. Nanjye nteye ubwoba. You're fired. Ndakwirukanye. For what? Nziriki. Your tone, miss? Uburyo uri kuvugamo. Madam. Right this way. Shaka ni none tukwereke Faisal ushaka. Ngiye gura n'ingagari. Uyu baramwirukanye. Uriya mugabo yari ikigoryi. Vuga kobwa. Ndi mugabo bahuye. Kwa Mr. de la Couloir. Avayo. Yo. Binjira hano. Filime. That's strange. I would have thought the big cheese would be on the top floor. Ko turi kumanuka hasi nari nzi ko abakire baba bari kuri nivo yo hejuru. N'ubundi boss ari kuri nivo yo hejuru. Umukobwa w'umuntu muri basement yagasani. Bamukomye akantu. Kangu kari hano. Baby. Clean blow to my brachial plexus nerve group. Good one. Buryo ubise mu mugongo ntago ari byiza. Ari bitsinga bamukuye. You must be security. Niwe ushinzwe umutekano hano. Unless this is some really fucked up date. Head up, and you are? About to pee my pants. Mr. Ndikumva nshaka kwinyarira. We're here. Nanyweye Red Bull The 7. drain in the floors for. Ko hano hantu se harimo nanone imiferege. It's a really bad idea to take those. I need them. Ibyo bintu wanguyeho ni bibi cyane bamukuye bya bitsinga. Can't. Mfite umutima ufite ikibazo niyo mpamvu nambara ibyo bitsinga. Ubu ni ibyanjye. Why are you here? Kubera icyo uri I hano. need to see your boss. Nkeneye kubona boss wawe. He killed Justin. Boss wawe yishe Justin. Who? His accountant. Justin ndi yari accountant. Why would he have killed your Kubera justice? iki se yaba yarishe Justin? Boring, everyday bean counter who's Hari cooking the books for a nyine shake yaba yaramubangamiye kuko Justin yari abangamye. and tossed in a dumpster. Sounds like he Ka mwaramwishe ngo bamujugunye muri puberi. seemed like a solid lead. Rero nabashije amakuru banyobora kurimo. Barry told me. Bari niwe wambwiye ngo ni hano. Are you a relation of the deceased? Wapfuye mufitanye isano. No, I was. Nyine No, we were. nyine wapfuye. See, Ndabyumva. no, nor do I desire to. I'm going to give you a chance to vacate. Ngiye kuguha amahirwe yanyu musohoke muri iyi nzu yacu mu mahoro. Don't. Nintasohoka You will find out what the drainage system is. nudasohoka uraza kumenya iyo miyoboro ya rigori iri hasi aho ngaho wicaye ikisobanuye. Bagiye ngo kumuha amahirwe yanyu masohoke hano. Bebe. Umukobwa baramwambitse bahita bamutegera n'imodoka bamuha n'umushoferi ave hano areka guteza akavuyo mu nzu y'umukire. Abagabo bubatse amataje yabo kazuzanyemo akavuyo. Bebe. Yeah. My vest. I need my vest. Nkeneye veste yanjye nkeneye ka veste ke yari yambaye bagasigaranye kamwe nyine gatuma atarakara bagasigaranye. Urebe uyu dore inzira baca filime yo muri ya nyubako kumbe muri iyo nzu tu ako nino hari umusiritse ku migozi ku bamumanuye gasani ni igisazi uzi hari ibyo baje kumucumura hano ubusaza. Apologies for the disturbance. utabarire kuba tukubangamiye. Visitor, a woman. Hari umushyitsi waje w'umugore. She's peculiar. Gusa uwo mugore ntabwo yari asanzwe. Yari asanzwe. Mfite kuva muri iyi modoka. Can you let me out? Wareka agasohoka muri modoka nta nubwo yambaye bya bitsinga bituma atarakara. Seem overly familiar, but I gotta take you home. Bambwiye ngo nkugeze iwanyu. Dekura. Asking about an accountant. Yaje basanga iby'umu accountant. A concern? Let me out of the car! Reka nsohoke wa musaza we. Let me out! Ararakara gufatira igisasu kinano kimutwaye. And aware of her presence here, so I opted to let her go. But enough of a concern to bother me with. Umukobwa ubwo nazakomeza akaza kutubangamira. Igisaza kiramugera icyo bita ariyo wa mukire batubwiraga. Yanga gari. Imodoka yaparitse hano nabi. I'm sorry! I'm sorry! Bebe, umukobwa fayo. More light. And unknown variable. Yeah, now. Uwo mukobwa ariko nabonye nta kibazo yateza. Like, Abo bantu wita ngo nta kibazo bateza. deal with her. Nibo bagiteza ahubwo mumukure mu nzira mu mwiteho.
umusaza atanze itegeko ati abantu batangira kumenyera bazi wanjye mu mwici. Rebe abantu barahumuye. Fuck. Umugabo gutaye yasanze umukobwa hano. Ni muganga we. Ya device yanjye nayibuze. Nkeneye indi. Umukobwa kandi yibuze abafite umujinya. What happened to the lamp? Tara ryabaye iki? Everything's got really bad. I can bite down on both ends. Don't do that. Umukobwa yari yazimije itara avuga ati nibiza gukomera ndaza kwikubita amashanyarazi ku munwa. We. Babarire fata. Kagira umujinya. Gakene bya bintu kambara nyine. Old Yeller. Yeah, it's a classic. Bino yitwa Old Yeller yiziye ni yace. How it ends. So if I try anything, kill me. Ningira icyo ngerageza usekunda sa. Umukobwa kubera makeup bisiga ari kurira ukabona ari kurira ibintu bisa nk'icyatsi nk'umuhondo kumbe ni amarira buriya nyine yahuye na bya makeup byabo. No mu ngo baba basizemo ibintu by'imikara. But I can promise more innocent people won't get hurt along the way. Ndagusezeranya ko ndi bwica umuntu wanyicesheri ariko abandi bantu badafite icyo bahuriyeho nacyo nago ndi bubice. Mu nzira kugira ngo agere ku Chinese food. Ibyo ry'ibiryo by'abashinwa. Kung Pao chicken and sweet and sour. Iyi nkoko bayita Kung Pao chan ni inkoko y'abashinwa. You should eat something. Kiri cyurya. Don't touch the shrimp fried rice. Gusa umuceri ku ruhande ntukoreho. Uwo ni uwanjye. Hanyuma uyu ni muganga we. Reka ngushakire irindi kota agiye kumukora kandi kaveste kazajya kamukubita amashanyarazi. Umukobwa yicaye. Rebe. Ibyo byarabaye. Bukeye bwawe mu gitondo cya kare umukobwa yabyukiwe kugira niwe iyo afunze umuryango cyangwa umuryango iyo bakubise ya nimero 9 irikubita yahise yanga guca ku muryango aca mu idirishya aketse ko wari wamwinjiriye mu nzu kugira ku muryango iwe bari bamuteze iki igisasu wa mukire yatanze itegeko ngo uyu mukobwa bamwice yageze nasanga bari bamuteze igisasu uyu mukobwa asa ku gisasu bari bamuteze uriya musaza yavuze ngo uyu mukobwa bamwice abantu bamenyera ingagari baza mu rugo rwayo bakwiye gupfa singa abantu baza kunsura batampamagaye. Rebe umukobwa icyo yakoze yasije kuri cya gisasu atangira kugitegurura akinjiramo akanda kandi iby'akanda ne filime witonze bimeze bite akanda kandi iby'akanda hano. Rebe arangije afungura na gaze irazamuka. Rebe agufatira aluminium ayishyira muri iki muri micro onde. Iyo ushyize aluminium muri micro onde ugacanira biraturika uzabigerageze nk'iyo ariko ubwo ndabwira abantu bakuru abana ntimuzabikore. Ayitazana wa mupolisi. What are you doing? I'm hiding from the beat cops down the street. What are you doing? It's sitting outside. Gende kwisha polisi ubwo urakurikirana. Are you wearing my knickers? I'm doing my job. Ni ukora akazi kanjye. See, we've taken down another major drug kingpin. Nawe utangiye kugicuruza ibiyobyabwenge ubinyujije mu bana se ko wagendanye umwana. Setting the class pet free. Umwana ari mukuye ku ishuri. Hamster. Rabbit. Hey, listen to me. Nyumva. Pretty nasty guys in the hospital, you know, and their description of the deranged psycho who put them there matches you. What? Wafashe umugabo bandura kubita umujyana mu bitaro kandi biravuga ko umuntu wamukubise ari wewe. Around with me, Lindy. Okay, but not now. I need you to look after this. Ndagira ngo kano kantu kiteho. Something evidence for you. I'm not asking you to. Look, I'm giving you the kugerageza ko amahirwe. In here. Kuza tugufunge. Just not yet. Ndaza kuza mu mfunga ariko ikintu ntago kiragera. Mate, Faisal's not some dickbag gangster, okay? He's gonna be looking for you and he's gonna kill you. Uriya musaza uri kumenyera w'umukire Faisal ntago yari yamabanda asanzwe aciriritse ni umuntu byonyine kujya kumushaka babikwicira. No. Tarakore pingumva. Bad idea. I've got this condition, okay? It makes me snap. I can't control it. Mfite umujinya mwinshi muri kano kanya nabasha gukontora n'ushaka kunyambika amapingu. Electric shock. Kano kantu ubona nkanda nagatuma kangubita amashanyarazi sindakare. Sinshaka kukubabaza cyangwa undi wari wese. I don't think you'd hurt me. Njye ntabwo ntekereza ko wambabaza. Oya. Would you leave me on my own with him? Ku buryo wansigira n'umwana se? Yeah. Yego. I don't think you'd hurt him either. Kuko uyu mwana nkeka ko nawe utamubabaza. Umukobwa yongeye kubona undi muntu umwizera w'umupolisi. Feel like. Wumva umeze uti? Umugabo ahisha amapingu. Come on. Sawa. What are you... Here. Kora hano. Umve. Kubita
amashanyarazi umugabo arikanga umukobwa ari kumubwira ari gushaka kumwumvisha ubuzima bayeho. Okay, you know what that tells me? Way more screwed up than you thought. Ye narangiritse kurusha kubitekereza. Ibaza ariko umuntu ugenda yishukubita amashanyarazi kugira ngo atarakara. Bivuze ngo byibura buri nyuma y'umunota umwe ararakara ku buryo yakwica umuntu. Mbega bisaba agende yikubita amashanyarazi. Ngiye kukorohereza. I treat you different because you are different. Gufata nk'umuntu utandukanye uko nawe utandukanye. Naho polisi bayikaza. Kiraho yanyubako y'umukobwa iraturika. Ukere yafunguye gaze harimo igisasu. Ubu nta muntu uzongera kuza kumira inzu yanjye iraturitse. Umukobwa ahita acaho. Rebe papa biriya ni ibiki? Yo baje kuzimya bazimya. Umukobwa yakamije arashaka icyo gisaza amenye niba aricyo cyamwiciye sheri. Byose bisobanuke. Katururi Lindy, listen to me. Lindy ndagira ngo nyumve. Umva muri karo kanya ndahuze. Sinshaka ko dukina imikino. Ndikiro gushakisha ushe Justin. Icyo ushoboye ndakiza. Nabisomye mu madosiye yawe. Njyewe nyawe ntago bansoma mu bitabo rero muri ziriya database zanyu wapi. Sinshaka kukubona wapfuye. None se uraza kumfasha dushaka kwitwa Faiza tumufunge? Bivuze ngo ntacyo wamfasha n'ubundi. Rebe umukobwa agarutse kuri ya nyubako. Uri bana ari kwitabira telefone nawe. Nyagasani uyu mukobwa ni umusazi. Ntabwo bagira. Yuri etage ya nivo nk'ijana. Kari kuyurira nta migozi ntacyo. Umukobwa ni umusazi. Hey! Nyagasani. Yuri etage ya wa mukiri. Ashaka umukiri. Ahubwo rubanda baranatinyuka. Dore umukobwa ari kurira we. Dore hano kari kurira. Dore hano kari kurira. Ndabere filime. Kageze hano hejuru. Sice. Yasanze bamutegereje. Inzu z'abakire nk'aba. Nanjye narizeraga kuza guhura nawe uyu munsi. Inzu z'abakire nk'aba. Kamera ziba zihari iki n'iki. Dore ingagari ni umusaza w'umukire. Karafashwe. Yarahumwe. Nimba ingagari nuko nzajya mbigenza. Kuza kundeba tutavuganye imita mbabwira nti mu murasi. Ibyo byonyine. Uri umuntu uza kukureba mutavuganye rigasaba agenzwa n'iki ko ari igihe yabaze no kukurangiza. Uza ku like lobster. Muko umeze nk'ibi byo kurya ndi kurya nibira bya robusta n'ibiboro bajya barya byenda kumera nk'ibifite forme. Christ. Most people don't realize. Abantu bajya bimenya ko belong in the same biological. Robusta burya iyo yinjiyemo yenda kumera nk'ibinyenzi. Robusta ngo yenda kumera nka cockroach ariko bifite n'ukuntu n'ubundi bitirebye. Byose ni bibi. Byose bifite ubuguru umeze nk'ubujombye wo mu mpande. N'inyama zaryo ziryoha kimwe umugabo umenyereye robusta akarya n'ibinyenzi. Cockroach ariko biriya binyenzi biba bifitemo amarozi muri by'uburozi. Byose ni bibi kimwe nawe umeze nk'ibyo binyenzi mwese muri babi. Wa mukobwa uri ikinyabuzima kidasanzwe. Wumve. Not sure what sinzi ubuhe bwoko bw'ikinyenzi uri cyo ariko nawe uri cyo. Njye n'umuntu mfura hari ikintu twemeranyaho. Bambwiye ngo waje kunyica ariko umaze ibintu by'umuntu ngo mu accountant w'umukontabure nishe. Ni sheri wawe? Twari tutaramenye neza nimba ari sheri wanjye ariko yari umuntu udasanzwe. Ba mukobwa rero njye nica abantu benshi. Kandi abenshi muri bo bari abakontabure. Biragoye ko namenye umukontabure nishe mufite mukundana. Umbabarire nimba mu bakontabure nishe harimo na sheri wawe ariko ntago muzi nishe abakontabure benshi. Ibintu bya bisaza usanga ku cyumweru byica abantu nk'ijana. Niba umuntu uvuga ngo roke ngo hari umuntu wahemukiye buri munsi mpemukira abantu buri munsi ngahemukira abandi gusa namenye umuntu uvuga nahemukiye arinde. None abo nteganya guhemukira nibo benshi. Ni nk'iki gisaza nyine ndabikunde abantu bari kuvuga ngo ndi umuntu mubi ngo ndahemuka mba numva biryoshye nyine bituma abantu bantinya. Mukomereza kuruke n'umuhemu ntago yakini ibyo bintu ndabikunda kuko ari ukuntu abantu bari bamaze kujya bamenyera ngo kuko ndi umwana mwiza ariko basigaye bantinya. Na Jay-Z bajyaga bavuga ngo ni Illuminati ngo ni shitani tukamutinya. Tangire mujye mumvuga nayo muvuga ubugome bwanjye. Cookie and juice. Mugabo yaje yakorera. Nta ji mufite hano se. Irahari ariko si yawe. Kuko karanamenyera. Did you pull the trigger? Ese niwe bategetse ngo ukuri imbarutso wishe Justin?
though I wish I had. ntabwo ari njye wamwishe ariko mba nifuza ko yakabaye ari njye wamwishe. Umukobwa bamukubise bakaraze ibyuma. Sit back. Icara utuze. Enjoy the ride. Muri kunkora ibiki? Amaraso batangiye kuyamukamura. What exsanguination? Exsanguination uzi icyo ari cyo? Nibisobanuye gukuramo umuntu amaraso mpaka apfuye. Agasani. Exsanguination yo bagukore. Umukobwa ararakara. Urabe cyawe. Umukobwa yarakaye afite n'ibibaraga. Barabitubwiye. Nambara. Film. Do. Nyuru. Urabe. Nimwe. Hasi. Igagakobwa. Yo. Kobwa arakamani kuno mugabo ibyo akora arabizi. Punch. Igipfunsi. Nimwe uramenye umugabo bakubise umugeri w'ingusho. Jewe mu rutirigongo. Turashize. Umukobwa nasanzwe. Nshaka kumenya uwishe sheri we w'umunsi umwe. Ariko hari abahungu bazi gukomfirima. Guhura n'umukobwa umunsi umwe. Umukobwa akagukunda kuri uru rwego ku buryo yajya no kwica abantu kubera wowe. Nyamara hari abahungu bazi gutegura. Hari abahungu bagira ngo bwombo bayize superieur we. Kuko rero ubwombo ni urukundo. Bagira ngo urukundo barusanze ruri rukari barugira international. Bitana n'umukobwa arimo akaba yatavuga ati njye ahubwo nzica n'abantu bazamuvugaho. Jewe punch jewe kwabwira hano kwanye cyane wibuke ibi bintu mwana ya ibyo yakuriyemo ngiye no mu gisirikare mfite umwitozo mfite n'ibibaraga bagiye bamutera ibiti byinshi cyane kobwa nasanzwe Rabe yewe muretse dano yewe filime yewe hasi Rabe amwitendekaho karamunaga karamuzinga gasani ntabwo rubanda baranatinyuka yewe ahita ahekaga agahiga ke afatira agahiga ahita acana hano hantu arahazi bigeze kwa munyuza rimwe muri esanseri ajye kureba icyo gisaza cyamaze abantu yo zamuka hano kubwa ya shano baby film ukobwa kugera hano aho wa musaza bari bossi urebe filime yasanze wa musaza yapfuye hari washa koma amashyi ninde wa musaza yapfuye Faiza ukobwa yikanzemo Justin wa mushe bravo Well done. wakuze neza aracyari muzima You know, I gotta admit, Lindy, reka mbyemere Lindy right toward the end there, I didn't think you had it in you. ntabwo nari nzi ko bino bintu uzabikora nk'uko nabishakaga babarire Decided to take care of Faiza myself. ariko Faiza nahisemo kuba ari njye umwiyicira wa musheri waracyari muzima You covered him. Is it that time of the month? ufite amaraso menshi uri mu kwezi kwawe uri mu mihango ariko I saw you. narakwiboneye wapfuye The guy in the cat? wa ndabonye mu isanduku araseka Some bum off the street. uriya ni umuntu bakuye ku muhanda twishe tubeshya ko ari njye umugabo ari kunywa n'urwunge I just paid off the coroner, you know. ndangije nishyura ba bantu bashinzwe kubarura imirambo babeshya ko nyine ari njye wapfuye But CIA can't operate on US soil. USA ntago nako CIA ntago ikorera ku butaka After him. ntabwo yemerewe gukorera muri Amerika ngo iharangirize akazi Yeah, I needed someone from the outside, you know, some nari nkeneye umuntu uturutse hanze attention away from myself. wa muntu ninshaka kwica uno musaza abantu batazakeka ko ari njye wabihisemo wampisemo Why? kubera icyo wahisemo njye A glowing recommendation from Dr. wa muganga kuvura Dr. Manchin yambwiye ko uri umusazi nta kintu utakora See, bambwira kuri nk'igikoresho Yeah, my little kamikaze. mbega byari bimeze nko kwizirikaho igisasu kuza gukundana nawe mvuga ni nzakwikundishwaho ubundi ujye kunyicira umuntu uyu mugabo yari biteguye yikundishwe kuri aka gakobwa karakari kajya kumwicira n'umusaza Puppy thought they were just gonna get a treat. uyu mugabo ni uwa CIA Got detonated into dog burger.
mu ntambara y'isi ya kabiri bajyaga bohereza imbwa zambaye ibisasu zikajya kwiturikiriza ku bagize ku banzi nyine ku basirikare bandi bagapfa. Urabona kuba waranyiciye bano bantu bose kumpa kugeze kuri musaza ngo mpaka apfe. None surinde ndinde. I'm the only one keeping this old shitbag from killing innocent people. Ninjye utumye kino gisaza gipfa kugira ngo kirekere kwica abantu b'inzira karengane. Nobody can touch him. Uyu mugabo yarigeze ko nta muntu umukoraho. Usibye kuba narateguye uriya mupangu kugira ngo nzagusaze wowe uzumwice. Mbega niwe wabashe kumugeraho. Ubu ntabwo ukiri indakoreka wa gisaza we. Waranyana yimbwa we. Ndakwica. Gerageza. Cyangwa njye nawe turyamane. Umusore. Turyamane. Zingu n'umusore afata n'umukobwa nk'igikoresho. Bita amashanyarazi. Yagiye mwikundisha agira ngo n'umukobwa azaza mwiciro n'umusaza. Iki? Nawe twararyamanye turi nezeza. Urangije tuza kwica abantu kubera njye. Ariko menya wari wankunze cyane w'abakobwa bakubita y'amashanyarazi. Was that too strong for you? Oh, sorry, I did a bit of tinkering. Ambabarende kukujomba amashanyarazi. Kubita amashanyarazi umukobwa. You know what though? It's going to turn out to be a really beautiful story. Iyi nkuru izaba iryoshye nyine ibwira abantu. Broken princess. Igikomangomakazi cyari cyataye umutwe. Cyagiye guhorera urupfu rw'umukunzi wacyo. Bigera naho gipfa. Naje nkwice. Gasa n'umusore ntabwo yigeze akunda n'umukobwa. Niba abateka mitwe kuri sasu na sasu ririmo. Niba abahungu bagenda bigize inyangamugayo bakababaza abakobwa. Uzigisekeje. I really did because you seemed pretty messed up. Nabona kuri umurakare cyane ntapfa kukwereka urukundo ngo unyiyumvemo bigeza aho kugezaho nkorera akazi. Ariko byarangiye mbonye koroshye. Umukobwa byanyoroheye kugeraho. Turns out all you needed was to be fucked. Nasanze ikintu wari ukeneye umuntu musambana gusa kugira ngo ube wakora akazi akeneye kose. Kandi amashanyarazi umukobwa yarabaye kubera iryo jambo. Angahungu yari yarakunze ijambo kamubwiye. Ati nasanze ari umukobwa wataye umutwe icyo wari ukeneye n'umuhungu musambana ubundi akakugira nk'igikoresho ukajya ukora akazi ke. Yagasa umukobwa yarababaye. Biramurenga agahungu yakunze karamukoresheje. Kaje kigize inyangamugayo. Urabizi? Koko ndi muri kwa kwezi kwanjye kw'imihango. Rebe kobwa fayo yamushuguye igikapa itacaho. Amunagiye igikapa itacaho. Usigiye impano y'urukundo ya nyuma. Kureba hano mu gikapu harimo igisasu. Aramutuka. Kandano yaragaturikije agahungu kamubeshye. Kuna abahungu bakoresha abakobwa. Ubwo yarabiteguye aravuga ati ndifuza kwica igisaza kibangamiye abantu. Ariko kugira ngo yice icyo gisaza byabaye ngombwa akakoresha umukobwa umeze nk'umusazi. Wa mukobwa utagira uwatinya. Kuko uyu musaza n'umukobwa yabashe kugeraho. Leta ubwayo iramutinya. Nayo ubwayo iramutinya. Uze ngo hagomba gukora umusazi. Umusazi ni utagira uwatinya. Mukobwa fayo. Gusa nanone ngo warangiyemo uyu mukobwa uriya mugabo ni muganga we bivuze ngo uyu muganga yaramugambaniye nawe. Warangambaniye ndangira kiriya gisore. I'm assuming that both Justin and Faisal are dead. Nizere ko Justin na Faisal bapfuye. Next. No, wait. Yo kurikira umva. Set you free. Ubwe kandi njye wakubohoye. Your exposure therapy quite so fucking extreme. Niwe waneje uriya mugabo aramfunga. Show you how extraordinary you are. Kugira ngo nkwereke ukuntu udasanzwe. Like a lamb to the slaughter. Wanyohereje nk'intama ngo banyice. Uneza uriya mugabo ankoresha nk'igikoresho. You're so special. Ntabwo usanzwe. I'm afraid. Are you going to shoot me? Ugiye kundasase? No, I don't think so. Oya, no, I don't know. Mwambura imbunda. Sorry. Akaganga niko kabwiye uriya mugabo ati yaramfite umukobwa mvura wamukoresha ntabwo bagira ameze nk'umusazi. Rero ibaze ibintu njye nawe twakora dufatanije. I helped you more than anybody else. Ninjye wagufashije kurusha undi wese muri iyi si. Kumbe bakiraho polisi kujya kwica abantu uzenguruka bigize umusazi polisi byivangamo. Kanya ushinzwe umutekano bavuyeyo. Be filime. Shira imbunda hasi. Ushinzwe umutekano wa isasu mu kaguru. Sasu mu kaguru. I thought you were trying to kill him. No, you what? I was doing your job for you. Kano kazi nimwe nandi gukorera ka polisi uriya mugabo bari bananiwe kumufata. Uyu muganga nawe agiye gufungwa kuba kuri avura mu buryo butemewe. Udufashe zidatinze kwa muganga urebe. Self-defense. Uriya muntu wishe nari ndi kwirwanaho. The incident with the jumper cables.
ibintu byo kumanuka kuzamuka mu nyubako y'abandi nabwo nari ndi kwirwanaho. And the maternity ward. Aho wagiye muri maternity tukajugunya abana. What happened to living by the rules? Some rules are better than others. Nabyo turabihakana. Sasa bano bapolisi bishimiye ko umukobwa byibura yatumye umugabo warigize indakoreka w'umwicanya apfa ndetse n'abandi bagizi bana bose bahagaritswe n'uyu mukobwa abari barananiye leta umukobwa yabahagaritse. Sasa bo bari kwandika dosiye basa nk'abari kumufasha avuga ati byose turandika ko kwirwanaho. Umukobwa wari bwati wari uri kwirwanaho nta kibazo cye wari uri kwirwanaho. Mbega bo nta rwango bamufitiye. Bamuzaniye na bya bitsinga bye. Ibyo byose babikuye muri ambulance. Wajemo. So what's next? None se bagiye gukurikira iki? I don't know. I start over. Ndakiye kumugiye gutangira bushya. No more blind dates. Nta no kongera kujya guhura n'abahungu ntazi ngo duteretane zira blind dates buriya ni mbi. Ujya guhura n'umuntu mutaziranye ngo mwahuriye ku mbuga nkoranyambaga ngo mushobora kuva mu rukundo ngo birubaka. Yeah. Polisi bakomeje kujya mufasha. Twafaye ikaze. Dore na kamera yawe. Yo kuyi mukobwa yifuza kuzaba umukamezi. I'm not going to find a bunch of pictures of your bumhole on this, am I? Of my bum? Iyi sasa iyi kamera yanjye ndakeka n'amafoto menshi arimo nagiye mfotora. What kind of sleazeball do you think I am? I mean, the kind that shoots a woman in the leg. Abwo wari mugabo nyabakiwe arashe umugore mu kaguru. Kuki wandashe mu kaguru? Well, you know, I could always make it up. Irira kosa nakoze nari kosora yo kurasa. Waza tugasangira nk'ibyo kurya bya ninjoro. Hano hari umupolisi utangiye kumutereta. Ndabitekereza. An excellent cook. Ngenzi no guteka cyane uzaze mu rugo ngutekere. Pull down the halibut. Jeno nonzi no guteka ifi kurusha uriya musore wakubwira ngo azagutekera iyo fi bita halibut. Nyagasani babona tongeye se kubona iki n'iki. Ibanga rikomeye barakwereka umukobwa yavuyeyo na kamera bari baramuguriye. Ndetse yahuye n'umusore wo mu meni. Iyi kamera yifate. No umuntu usabiriza yigumane. Kamera buri hari ukuntu ziba zinahenzemo. Yarayimusigiye n'ubundi zikamera nta keza abantu benshi ubona na kamera nta keza kabo. Baba ari abameni. Turadungu tuganira neza tuvuga twigize inyanga mugabe mujye mudutinya mwa bakobwa mwe. Umukobwa yafashe inzira yerekera feri ya mbere yaje hakurino. Urebe filime. Ahabereye icyaha. Urebe filime. Aho yasize aturikirije wa mugabo. Justin ngo wari sheri we. Oya yagarutse mu rugo rwe. Mu rugo rwe yamwe haturitse bura erega filime nzirebera rimwe namwe. Ntabwo mba narazirebye akenshi cyose. Nagenda mu tunota 10. Yagarutse mu rugo rwe. Filime. Urebe. Urebe. You're back. Uragarutse. Can I help you? Nagufasha. I was just checking it out. Nanjye ndi kureba uko bimeze. From outside. Bisa nk'ahantu hagiritse. Urinde. It's like a bomb went off in here. Bisa nk'ahantu haturitse bombe. Boiler. Urinde. But why have you come back? Kuki wagarutse? It's my apartment. Iyi nzu ni yanjye. Well, most people when their lives blow up. Abantu benshi ubuzima bwabo buturitse barahunga ntago bagaruka. It is so nice that you wanted to. Ni byiza ko wifuje kugaruka utangira ubuzima bushya. Sorry, do I know you? Naba nkuzi. Have you been following? Umaze icyo nkurikirana? Yego. You actually want? Urashaka iki? You are just as spunky as Munchin. Neza wa mukobwa ntacyo uzi nkuko twakugaragaje. Okay, I've done enough messing up. Nakoze ibibazo byinshi cyane ateje ibibazo. Best in the fucking. Waje ari CIA ngabaganga icyo cyo cyose. I totally understand. Ndakumva. You spent years being forced to repress your anger. Umaze imyaka myinshi bakubuza gukoresha umujinya wawe. What he did was Ngore kubya Justin. None iki? Now. Ubu ngubu. Now, Lindy. Ubu ngubu Lindy. You have seen how powerful. Ubonye uburyo cyo ufite imbaraga. N'umujinya wawe kushobora kuwakira ukawukontorora. Really? Mva. Well, how are you? Urumva umeze ute? You're not normal. We ntabwo uri umuntu usanzwe. You really think you'd be happy? Ese ukeka kuzishima? Ukabaho nta ntego ufite. Our work, you'll learn to harness your rage and target the right people. Tugiye kugufata tugukoresha umujinya wawe, ujye ukoresha uhagarika ibintu bibi n'abantu babi.
tugire nk'intwaro yacu tugiye kujya tugukoresha